Padaanan tayo ti problem of the day ni Cedric iti Quirino Province nga pinaulwan na iti pulutan. Iti mahilig nga pulutan. Baka makarelate kayo. Alright, iti dito nga gundawan ti nga ro din dingken ti pa nakaibasa ti napadayawan nga surat nga may kanbiya kita nga malem ti problem of the day ni Cedric iti probinsya iti Quirino nga napaulwan iti pulutan. Sagudahin nga ro ti surat ni pagayam a Cedric. Dear Cousin, umuna ti amin kasin yung kablawang kay manitin ragsak nga aldawyo ditan MRC Studio. Kastamit tayo nakablawak. Dagiti padak nga dumdum nga nagbibuya ti dito nga programa iti Facebook. Ilingid naklatan itinagan a Cedric. Tubuak iti probinsya iti Cagayan kasinyong partikular iti syudad ti Tuguegarao. Ket ijay Tuguegarao nga namamok ni Malin nga asawak. Ngem kalpasan ti talutawen nga panagkalay sami panagden nami agasawa di Tuguegarao. Inkeddeng mi nga mapan kamin agnaed ijay lugar da Malin iti probinsya iti Quirino. Talo atawen ngamin kasinyong nga nagden na kami kinimalin ngem saan kami nga napagasatan nga naaddan iti anak. Kasanumat kamin. Agpadpada kami nga agtrabaho ket kalpasan nga baka malpas ti trabaho mi. Siyempre nabanbanog kami lalo ket napudot iti Tuguegarao. Adamat dagiti gundaway nga nalamiis kasinyong ket gundawayan mi. Ti kalamiis na. Tapno no pabaraan mi ti pagbagi mi. Daksang gasat ta saan nga nasikugan ni Malin iti lasod iti talutawen nga panagden nami. Ket insingasing dagiti naganak kanyak ken dagiti gagayem ko nga padasin mi iti mapan wenno agnaed iti sabali nga lugar. Tabaring no iti sabali nga lugar kami nga mapagasatan. Dakunada baka gaputi stress yu trabaho nga agpadpada, gaputi pudot ti panahon diti syudad diti Tuguegarao. Ket di kayo makabuo. Imanugot kami nga ron nga agasawa kasin. Ket inkeddeng mi ngayon kami agnaed ijay probinsyada iti Quirino. Iti lugar nga adda iti nangato ti level na ket nalamiis ti panawon sadyay. Mayat met bagat ta. Tabaring no pumudno dagiti bagbagada kadata. Ngano padasen tayo ti agnay dito sa baling nga lugar. Ket makabuo ta matlaengen. Iso nga rod lakay. Ngem may mayat matlaeng no iti lugar mi tanalamiis sadyay. Ken kadwatan ko dagiti ti pamilyak, dagiti naganak kanyak, dagiti kakabagyak. Ang tilayang daw dawat ko, tilayang ikarkararag ko ket napintas to tilangin-langin mi ti pamilyam. Ay na, uri no namin ano da kapay laeng nga namam mo. Patsek nga napintas to ti panakilangin daking ka. Ngamin, no, sino tinapatig kanya? Napatig mo't kadakwada. Sapay ko ma. Natalagad nga rod tirik na. Nga agnaid tanton, ijay Quirino. Bakit? Ididamo kasinyong kat maikawa ti bagi. Ngamin, no, agdigos kami. Kasla na ikan iti yelo wenno ice deti danom nga pagdigos manibo diti gripo. Puna yan. Na yung dito eh. Apa yan problema? Bakit? Apikas to diti danom yu diti Quirino. Ha? Ano problema ko ma? Nadalos met nadalos. Ang permimot ti lamis ng bakit? Kasano? Di kinalamis na kasla tinaikan ti yelo nga danom. Ay na, may ruwam kan tulat talakay. Kasta nga talaga ti danom dito nalamiis.
Oh, sa anak ka naruang bakit? Amom iti to gigaraw. Amom no tingat aldaw no kalpasan ti pangaldaw. Napudot ti danuman nga rumor iti gripo. Ket ti bigat. Napudot latamot. Iso nga naganas ti agdigos sa jay. Angem dito'y bakit? Apo kajak malakaya. Tapos najak kabailan dito lamiis na. Ay na, anong samlatan? Day talao muna abuyat, tinalamiis. Kat nung may kadwa abuyat ton, masana ito tabagimon. Okay ton. Ah, saan ka di mabaling nga idadangan bakit? Ay na, saanan? Maruam kan tulatan. Sayang di tagasul, lakay. Ay na. Oh. Gaputa napatig kanya ti napatig kanya ti gandat mingag na iti probinsya da malin nga asawa kasin inananusak nga rod inibturak ti kinalamiis ti danom agpaiso nga iti damo ket may kawak ngem idi may ruama ko na ket kaslawan la kanya kon ti kinalamiis ti danom. Agasi mo real aldaw tingat aldaw agmatuon nalamiis latad danom sadyay. Agtutbrush ka ngarod ka kasla maalino ta ngiwat mo ta ngipen mo. Kunada mo't kano agi paborik kat danom nga ilawak mo't pagdigos mo makaammo kang agi dadangon agi paborik basta saan nga di gasol agaron ka iti kayo kasyay masulitak mat. Oh, iso nga idi nerwam ti bagikon, uri mangkid ti mamindua mamitloak agdigos ti mesal daw. Nasaya at pa iti panakilangan-langan dagiti kakabagyan ti asawa. Nang runa ka dagiti kakasinsin na, ken ulitig na, nga kada rabii nga uminom iti arak. Ay na, jay naggapwak nga lugar, iti tugigaraw, amok ba't uminom iti arak? Ang man-mano. Ta siyempre, nung napudot ko, jakbat kaya ti uminom iti arak. Jakbat unay mahilig nga uminom iti nalamis nga serbesa, wano iti beer. Ta makapadakkel ti buksida kunada. Kat ididamok ti makiinom iti arak iti lugar ti asawa kasin ay na nagimas, nagmayat ti serrek ti arak. Siyempre, nalamis ti panahon. Ang lalo ti rabii, nalamag. Dati, uri mamin anuak ngagtumagayen iti Hinebra San Miguel. Dati gin kasin kat kasla nagbayagak nga matamaan. Dinto nga, adag dito gagaraw. Kagudwa pala ang data bote ti bilog. Data gin nga bilog, awanin. Pudutin ako, barayan ako, kahit ko maturugin kasi siya ang imidjay, uri may bus ko ta mesa bilog kasin kaslang pres na presak latta. Nagkakaimas pa dagiti pulutan nga idasdasarda. At dagiti napindang nga alingo, napindang nga ugsa, nga ilaog da iti lauya wano sabaw. Dito yung nga nakaramanakpay, manen ko nakuma, tadati mat nga agpulpulutan na kinagsidsidaak, iti karne, iti aso. Wen kasinyong mangmanganak, wen agsidsidaak, kinagpulpulutan na iti karnet aso. Ngayon tinaggapwak nga lugar, dito gagaraw, gaputan na pudot. Manmano, ore aday dasarda, rumamanak lat maysa, tunong kanya, kaya atin kasi, ngamin kat maamakak mo. Nung napudot ngamin ti panawen sa kagpulutan iti karnet aso, delikado ko nata. Tama nga nung maatake ka, ma-high blood ka. Iso nga man manuak la makaraman idi. Ngem iti lugar ti asawa kasin gaputan na lamiis, ay na nagimas ti agpulutan iti karnet aso. Kat idi naamuanda, digiti kakasinsin ni bakit? Digiti ulitig na. Ay na. Karget dak nga ayaban no ko nga makiinom. Amom ti style da nga min sa jeget. Kas lang nabayag mo tin nga gyanak ijang kahit da nga deti i-welcome dak nga nasayaat. Permi nga
ti taratar da kanya bisita pa ilaeng uri kami ngakmat ti pamilyadan. Ti kayat da, puro napipintas amin di pakita da kanya. Idi magustuwak ko nakadakwada ti agpulutan idi karnet aso tayo di lugar nga naggapuak ket manmanuak nga makaramanta. Napudot mo't ngamin ti panahon sa ko na, po, kanayon dakmot nga awisin. Bayaw! Oh, bayaw. Makita mo dito nga aso. Dakilo na niya. Kasano? Adot ipakpakan ko kadayta. Un nga rod, bayaw. Baka kayat mo. Anya tikin mo sa bayaw. Baka kayat mo manin tagpulutan iti karna aso. Ibagam laang ta papartignukan. Anya? Saan ka din nga tarakin mo nga aso dayta? Wen. Angem okay lang dito. Adong mo ti aso me. Alis to lang mo tagtarakin ti aso. Ti kinagpaiswan na. Tartarak na talaga di kita. Tapno balin to nga pulutan. Agad ita tanaan mo nga magustom gayam di pulutan iti karna aso agad. Pumartin tayo man na. Adot aso dita. Adot piti warang dita. Uri no sa balit akin aso agad mabalinti nga tirahin na ta. Iskopetain tayo Ay saan nga saan bayaw? Nakababain mo. Nangruna no sa bali mo ada akin aso. Hindi ti wala tawad aso ko. Okay laging ka. Baka mat no saan okay lang bayaw basta paraking ka. Importante you welcome da ka dito nga nasayaan. Importante naragsak ka iti panagnaid yu dito. Maragsakam kami nga rod nga pamilya ni Malin. Nagyang kay dito yan. Tapno saan nga unay nga dayot ayan na. Ala, iba ka nga rod ipapartiktong kadagiti ka kasinsim eh. Sigurado ka? Bayaw? Wan, po, basta paraking ka. Bayaw sa Drake. Sige. Wan, naimas ka talaga nagpulutan ti aso diti lugar yo. Gaputan na lamis ti panahon. Bayaw. Dakon bakit? May kagiddan na kay. Well, ay na, nakainom ka manan. Basit lang, mat. Nagawis ni kasinsin mo. Sino ka dakwada? Ni kasinsin mo, nga Jun. Ay na, dahita nga Jun. Kanayo nakalaawisan nila kay. Sana bala na. Matrabaho na bigat bakit? Alang aron. Agidakan, tamaturog tan. Apay nga maturog ta nga dagos baka. Idinto nga nasapa pa yung matitirabi Anya? Himat maturog ti tattao itan. Da kay madlakin Jun tinabatin. Nga adapila nga siriring di tarwar. Naginom kami nga rod baka. Kasi may saan anak pa nga naka-adjust ti oras ti panagturog. Tay jay tugigaraw ka, maladawa ka maturog. Dito nagsapa nga maturog ti tattao dito Kituman ata sa bali dito sa bali mo ijay tugigaraw. So i-adjust mo ti bagim Ala, gidakan ta, ikitim mo, ta bari makaturog kan. Saan ka rin nga makaturog, ta sa bali ti marikrig nagbagat. Anya? Kunak, saan ka nga makaturog, ta sa bali ti kayat kong haramidan. Anya? Anya di bagbagam? Abay. Anya day taangot mo? Ko naman? Ko naman. Aga nga ka man. Api nga angot. Ay! Api kas na ti angot. Ibagam man kanyak. Agpudno ka man. Anya't pinulutan niyo? Kwa. Karnet aso? Gulak tupay. Nagpulutan kat karnet aso. Ay, manano ko nga bakit? Ay, nadyak kaya, mandit angot na. Kinapi nga pulpulutan kat aso. Naimas man. Api nga tultuladam, di ka ti kakasinsin ko, di ka ti ulitig ko nga pulpulutan ti kakasta. Ay, na di kila maasyan. Tartarak ng ti tao, tapos pulutanin nyo. Ay na. Di ka matagpulpulutan iti aso, iti jay tugay garaw. Iti lasod ti, mano nga tawad nga panagden nata, panagamamuta. Saan ka pa nga na puutan nga nagpulutan iti aso lakay?
Uwan bakit ta sa anak nga, saan ko kaya tagpulutan ti aso dito kay garaw na nagpudot garon. Ang dito lugar yun na lamiis. Ang sigod akong kagpulpulutan, iti karnet asong. Ay, yak! Saan nagbisituin ko ma? Kat manano may ka man dyan. Saan? Yak! Yak kayat! Umadayo ka kanya, ingkag sibilyo. Nagmatitangot na, may sa. Di ka lang maasyan. Kat may sa akmat nagtartaragan ti aso no kwa, sayo kanan. Ew! Unay mo't ni bakit. Ano na pag nagtala ka, jakayat ko na. Ala na, tapno no. Tapno makaramit at baby tahan. Uri awan baby. No kastama ti angot mo. Anya? Unay ka mo't bakit. Maturog tan. Basta ko na, jakayat. Wen kasi yung kaguran ni Malin nga asawa ngagpulpulutan ak iti karnet aso. Nabuta di na kano kahit ti angot na. Di na kayat nga agpulutan ak iti karnet aso. Gaputa naisamat iso na nga galaga ti aso no kwa. Ang iliblibas ko latta idi kasin tunggal adda mapartsen da dagiti kakasinsin na dagiti babayaw ko dagiti ulitig ti asawak ilibas ko latta. Aging ganyan ti may isang arabi ay da kasti nga ti arabi ti barok anyang ken sakbay kabin nga ka kaidda ni bakit mo nukalkalpas mo nga nagpulutan iti karreaso agsipilyo ka nga ubuda. Kat sa mong ipudpud no, nga nagpulutan ka, iti karreasaw. Pudno ti ko na ni Uncle Pedreng, bayaw. Wala, kagura na ka ni kasinsin. Malin no, agat aso deta sangaw mo. Agsipilyo, saan nga tanga maangot lata, bayaw, Uncle? Ay, saan? Basta lagi di saya atim tagsipilyo. Kaya no mabalbal na ka saan mo nga agkan tibibig na tapno sadan nga maangot. Anya, diretso arakupo mo labusa mo. Kaya't mimutin ti agkaapo ko kani Malay. Awang bayaw. Nabayag mutin ang kalkalikaguman yut maadaan iti anak. Uri daang kalkin ante nga nagandak kini kasinsin malingkod. Dahil tamo ti bagbagada. Magagaran dan nga madan iti apo ko kuana kada kayo. Isu nga kasi ito arabi di baraw. Ito malpas nga aginom katagawit ka. Sakbe ka sumrek iti silidyo agsipilyo ka. Kano mabalbalay saan mo nga agkan ti bibig na. Diretso nga rumansa emon iti baba. Ha? Baba angkan? Kiyo na. Naminpintas. No irugim ti romansa iti baba. Manipod da pa nagpagataw kat agpatingga ka iti tingga baraw. Wan, bayaw, kasat araramidig mo't kini bakit ko ka? Ngamin, nung amin agka matagos ti bibig na, kat maangot na tapinulutan mo, maawa ng gana. Aya, wain baraw, gusto ti kuna ni kanakaan John. Isot aramidam. Saan na nga maangot no kwan nga agat aso ka? Numarik na ng ti romansam. May buyog tubot tirik na. Ha? Alaw na nga. Kastanto nga rod ti aramida. Madamdama. Adakon bakit? May kagiddan. Wen. Ay na. Maangot ko lat tamanan. Ha? Tiyan niya. Maangot nan samot iti. Karnet aso nga pinulutan ko. Maangot ko data payud mo. Maangot ko man. Nagsanggar ka man. Iminom ka man ti arakan. Ha? Anya man ti pinulutan mo. Ay kwa. Nagpulutan kami iti karnet baboy. Bakit? Karnet baboy. Saman, uri ang utim na iti ngiwat ko. May kagad din. Api, di ka palagid da.
Ayan mo. Ay, ay! Oh, oh. Da ka dita baba. Anong dita dapan ko? Ha? Ay, apay, madi ka di. No, agkak ti dapan mo, bakit? Anya? Katapi nga agkam na dapan ko. Sigod mat ka saan mo aramidin dayta. Good, there's a first time for everything nga ko na da. Ay, hindi ta ka manin, nakainom ka manin. Madinto manin. Ha? Kat madinto manin, Anya nga madi. Amo malatatikain ko sa win, Siyempre, ti, mapaspasama kay DJ to gigaraw. Nga, uri kasunod ayat mo nga mangruman sa kanya. Ngayon to no, apagapaman, madin tumad gayam kaya data, amumlatan, at armas mo. Tanang stress ka matitrabaho. Oh, mapaayak tumanin, no awan madgayam ti mapasama. Ay na, isungkar ga dita makabuo-buo saan ka di? Taman manuta lang nga, makapagpapas iti ragsak. Sapay la, ibong. Alagat palubusan na kami nita, Anan, ay naaping sakmol mo digita. Ay, kit man ano ko ore man kid di apnutak digiti ramay ti sakam. Ay na, nagdugyot ka. Oy. Apay saan ka di nagdigos? Saan ka di nga, saan mo ka di nga binugman di sakam? Aman madilat ta, Kaya't kulat ta basta si ka bakit saan ka karugit. Agkang ka manipod dapan. Aging gadita. Amumlatan. Ay na ay. Wala pa gusto na kadlatan. Tabaring no, mayat tiririk na kita. Kanalamis ti tiyempo ditoy. Saan nga kasla dito kigaraw? Ala na. Ala makamukha na. Alakid din. Agyamanak bakit? No? Agkaktigurong mo. Aging ganito tum-tumeng mo. Sinumbangin ka tumeng. Ay na ay. Pumangato digito duwang lupom nga. Agkakakinis. Kayang mo pa'y bakit? Tapno umsekak di tinagbaitan dagiti lupom. Ay, hindi tanong. Kahit isarunok ba't nga agkan. Dagiti dua ping-ping diti baba. Kan siyempre, diti aday tinagbayatan da. Diti aking babamot nga. Bibig mo. Ay, hindi lewag baka. Cedric. Bakit? Lakay. Saan ka di nga sabsabali ti ganas na no? Ti romansa ket mangrugi ti baba. Pumangato. Sige, ituloy mo lang tararamidang Cedric Lakay. Luisote ko na. Bakit? Ano yun, Lakay? Sabalit ti kinarog sumita. Ha? Ang baka napannog kan. Baka na-stress kan. Kat baka saan manan nga umingar dahi ta armas mo. Ano ti bagbagam? Karawaan nga mina. Dito. Wow! Kastaon iti tangken na. Gawa na. Ay na. Alang aro din Lakay. Arabawan na ko. May mayat sa no si kamat yakin rabaho. Bakit? Tapno napapaot. Sigurado ka? Una nga midi, araramidin ta nga sakti akin rabaw dito gigarawit ka. No, pagapaman laeng ka. Aglingling itasil lang mo ka nasakit ko nam. Agresiris ko nam. Una ta na pudot ijay.
Hanggang dito ka nalamiis. Wala sige nga ron. Agdata nga ron bakit? Ala, nagtangkan nga agpaiso. Wun. Apay, anya kinkinan mo? Anya tinaramid mo? Awan. Basta kas talatamod tan. Siguro agad diti panawan niyo dito. Naputa saan nga napudod dito saan nga kas jay tugigaraw. Iso siguro nga mayat ba't timod na Ha? Mayat timod na? Uwan nga ta Gaputa na lamiis. Nalamag dito Nga ta? Uwan, iso nga gundawayan ta bakit? Itatakatangken na. Kaingar na. Karugso tiriknak ita. Ay, sige nga rod lakay. Uray ba't syakot ni? Nagargari mo tintiriknak. Itay nakapapaot mo nga. Inag-agkan din aking baba nga bibig ko. Una bakit? Ala ka ron. Agtugaw kan. Iusok mo. Tatugawan na kon. Wala kay. Grabe. Nagtangkan nga agpaiso. Nabayagan nga saan ko narik natin kasi nga katangkan na lakay. Huwag nga ron bakit? Iso nga gundawayan ta. Gundawayam ita nga katangkan na. Tabaring makabuutan mo tan. Ay, wait, lakay. Kasla pa nagriknak, nabara ti pagi. Ka-fertile ko no kwa. Dahil taman ti kunada, di ka di babakit. Kadi... Mayat nga ro da. Sige nga ro din. Rugyam nga ro din, bakit? Ay, wait, lakay. Basta baka matumangkin to manin. Kontrolem. Saan nga lumok nang kunak to ma. O saan nga lumok ng data. Saan to la lumok nang ayin to no. Aglipas. Aglipas kung kunamanan. Dati gundaway na nga. Di ka mat aglipas ata. Katingaan ti kuwa ka. Di ka pa naglipas kat lumok na nga. Idi day jay. Iji to gigaraw nga dito kat sa bali. O kitaan ni. Itay pelaan kat nakahinginga rin. Aking gaita. Uwin nga ron. Sa bali ita. Mala nga ron. Rugyamon bakit? Uwin lakay. Lakay. Sige lang bakit? Kontrolim Di kayat ko kat aglipasak mo muna ng sika. Uwin. No iso ti kayat mo. Sige. Aramidim ti kayat mo bakit? Itatakaingar na. Kan karugso ti riknak. Ay na Diyos ko aya. Kasi kumaka na yun, lakay. Kay ayok no kano kastay. Wala. Ala. Sige. Naglipas kan? Akit no kahit po pa maminsan di. Sige bay. Kat sika, di ka pa naglipas? Sampay. Mabayag pa'y dahi tayo. Sika pa lang. Sika manan. Sigurado ka? Wen. Sige nga ron. Nagpamindo ak nga ron. Sige. Tabaring no. Dagdakkel ti tsansa nga masikugan na. Wen, bakit? Sige lang. Relax ka lang. Andyan ka pa samak. Naglipasak manin. Kahit mo pa'y? Kahit mo pa'y kunak? Kahit mo sawa, hindi ka pa aglipas? Saan pa'y? Makontrol mo pa'y? Wen, importante, paragsakan ka. Importante, aglipas ka. Uri mamin ano nga daras. Sige nga ron. Paminsanak na nga ron. Paminsanak pa'y. Sige lang, bakit? Kaingar na itay so nga gundawayam. Sige. Diyos ko, di kinapaot na. Naglipas pa yan, di background ni Kasin yung. Nga ron, agar-agar. Ikam pala gundaway na mangi-play man. Ay, deta ba natin? Naglipas ka man. Wala ka. Nagalisto. Kasanukat nakatangtangan mo lata. Apay, anyat inaramid mo. Anyat kinkinan mo. Ibagak to madamdamakin ka. Into naglipasak. Tigin mo sa una. Ada tinaramid mo. Ada tikinan mo. Basta ibagak to madamdam ako nakating ka. Baka kahit mo pa paminpat. Ha? Paminpat?
O sige, agpaminpat ka, ngam sumabayak tumaten, aglipasak ton. Ah, sige nga ron lakay, kayat ko na ita. Oh, sige, takontrolak maten, makigdanak yung kang aglipas. Tapno naggidanta nga maitayok iti langit. Aggidanta mat nga, aglangoy-langoy iti tangatan. Sige nga ron lakay, maminsan pa ay, grabe, first time ko makapat. Actually, first time ko pa nga makapamitlo. Siguro kit namin duwa tala idi. Naminsan lang idi, jak pwede malagi pa, hindi din sa damo ta. Ay haan, may kadwa, may katlo. Ala, sige. Ala, baka kahit punto pa, paminlimaim to, kada paminin naman. Grabe, sobra ka mo dun. Aman. Basta, ibagak tumadamdama, nuapay. Nuapay nga kastoy ita, ti kaingar na. Ala nga ron, agpaminpatak nga ron. Taglipas ka mo dun, tamaturog tanton. Uwan, bakit? Ay, na yung nag-iwas lakay. Sige. Maagad ka rin din bakit? Ibaga mo no. Ibagam kanyak no dandanikan. Aglipasak mo mapal. Dandanin nga ka. Sige, agad dandan. Paspasan nga rin bakit? Nagtupak ka matlatang haslaan yan diti barukong ko. Kasano? Kasano ni banog ko lakay. Ala, maturog ta nga rin din. Ang naguri ka, ha? Ibagampi ka niya. Tiyan niya. Didi bagamit ha. Di rason no, apin nga kastoy ka ita sa balit tiki na ingar na sa balit tiki na rugsum. Ha? Kuha. Ibagamon gabutan nagpulutan iti karnet aso. Anya? Wen. Ang saan ba't nga agat karnet aso tas ang mo? Ay, kit nagtudbrasak, bakit? Sigurado ka, karnet aso ti rason na no, api nga kasi ti kinarugsum? Wen, pakawanan na kuma, amok kakaguram ngamin nga nagpulutan ak man iti karnet aso. Sakbay pa nga nagamuta kami bakit? Mahilig ako nga agsidakan agpulutan iti karnet aso. Ngam saan lang nga kanayon. Masansan laeng gaputan na pudot nga ron ti tiyempo dito kay garaw. Angim dito lugar yo. Makita nga inaldaw nga agpulutan dat karnet aso ngam awal la kadakwada. Awan ti epekto iti bagida ta. Nalamiis kami ti tiyempo dito, nalamiis ti panawen. Kat tidi mo amo bakit? Deta karnet aso, makaparugso. Ha? Di kahit mo sawan, isot rason, no api nga, isot gapunan, no api nga nakaupatak. Gawa na. No kuma, kabailan pa nga, paminlima ka kumam, at pamininim ka. Talaga? Well, kastapeti ko na digiti ulitig mo, kan digiti kakasinsin mo. Isumalagayam ko na nakaisim digiti asawa da. Nakadjegayam ti sikreto da. Ha? Kadi. Well, isot imbaga kanya dagita ka mismo nga kakasinsin mo, mismo nga ulitig mo. Sa bagay, amin nga naikamang dito eh. Kadagiti uncle ko, kada kakasinsin ko nga lalaki. Nasisingpot da, nararagsak da, naiisim da. Kita, amum itan ti rason no apay. Amum itan ti gapunan no apay nga, naisim, nasisingpot, nararagsak dagiti na ikamkamang dito, nga babae. Gaputa, kanayon nga agpulutan ti aso, dagiti kakasinsin mo, dagiti asawa da. Kat mapagustuhan ti riknada. Isumalagay nga agsasarunot anak kadaputot da digiti kakasinsin ko. Well, iso nga no kanayunan ta. Baka maadantan to matin iti anak. Baka saan lang nga maysa. Baka agsasarunot tungad. Aya. Mayat nga rod yung
Angin saan ka di nga kaguram nagpulutan iti aso? Ang sa bagay, nalamiis mo't ti panahon dito nga kunam. Saan ka mo't siguro nga ma-high blood no? Saan bakit? Saan ba't nga adu ti pulpulutan eh? Basta lagi di mapagustuhan dito yung dilak, dito yung panagraman ko. Mayatin, kan dito yung riknak siyempre. Do laki di mariknak nga imepekton. Dito yung pinulutan ko nga karni aso. Sarding kon. Agawid ak no kwan. Taipakat ko no kwan, dito nga epekto na. Tap na no, makapamin upat, makapamin lima kasjay? Una bakit? Anyat makunam. Sige. Saan ko nakagurang agpulutan ka ti karnet aso? Talaga? Sige nga. Agyaman ak bakit? Kasta unay ti ragsak mi nga agasawa idi kasin nyo. Nangruna idi ta. Kalpasan ti nasurok 2 bulan. Pinatganan ni Apo Diyos, tinabayag nga araraw mi, nga maaddaan kami, iti bukod mi nga anak. Nagsikog nga rod ti asawak, kunak ko nga, apisyak ti agsikog. Nagsikog, di malin nga asawak kasin, ket ditoy nga nakaragragsak, dagiti nakaikamangak, ti pamilya ni malin, nang runay di pas ngaynan ti anak mi. Napasarunuan pa ti anak mi, lalaki mo't, babae ti inauna, lalaki ti si Maruno. Ket bayat nga dumagdakkel dagiti agasawa mi kasin, marik nami mo't ti panagdakkel ti gastos. Ket saan mo ten nga makaanay na ti matmat gadami dito yung probinsya ti asawak dito yung lugar da. Iso nga inkadeng mi ngagsubli kami ijay to gagaraw ta adado laeng ti mabalin nga serkan nga trabaho nga napinpintas ti sweldo na. Total adamot ten 2 nga bunga ti ayan-ayat mi ti asawak. Imanugot mo dagiti ti pamilya ti asawak ti isusublimi iti tugay garaw kasin basta lakid di pumasyar-pasyar kami sa paminsan iti lugar da. Ket kasta unay met ti ragsak ti pamilya idi ta makita damoten ti 2 nga bunga ti ayan-ayat mi iti asawak. Nangruna dagiti naganak kanyak, nangruna kininanang iso ti agaw awir kadagiti apu ko na dagiti anak mi. Nagtrabaho kami nga rod dito syudad kasi dito Tugigaraw. Ket agpaiso nga dakdakkel ti matgidambi ditoy ket adda nga maited mi dagiti kasapulan dagiti 2 nga anak mi. Angem ti makadakas. Idi nagsubli kami dito Tugigaraw. Dito yung met nga naadaan kami itinadagsen aparikot iti asawak. Kasanumat ngamin. Nakapudpudot lang roti panawanan. Lakay. Apay nagapam, bakit? Napanak enjoy karuba. Nalpas ka kadi nga na nga nen. Madama palaeng. Anusam kid din deta si Daen itay bigat. Dito yun iti si Daen. Napanak na nga iti si Daen. Di mo imbaga nga napangagam gimatang. Saan ko nga ginatang data? Dinawat ko laeng. Ay matimar. Anya ka di dito adobo nga. Ni adobo man. Adobo. Baboy? Saan man? Malasin mo ta karne na? Gawa na. Karne aso mo data. Uy nga rod. Anya? Kaya apay nga pag siday nakti karne aso.
Saan mo ka di kailiw, ti karne aso? Walang nakapudpudot ti panahon dito eh. Alan, ang sidakan, ay nadyak kaya, uri jay pagubraan, nagpudot. Sana pagpulot, pagsidain ti kasta. Ganun, man, nagdigos kong tulatan, basta, dati ti sidaam. Isarding mo daytan. Dati ti sidaam. Jak kayat, uni ka mo bakit? Pag high blood din nakmat, anya? Kaapi nga pagsidain na kita karne aso ka nakapudpudot dito, huy. Dati mo makapaluksaw ka. Api nga mga pilitin na. Kasano? Oh, sipod idi nagsublita dito ito gagaraw. Di nakpay ko. Anyan problema. Kasano di nagsublita dito gagaraw. Jak pay napadasan din ko. Man-manuak pa lang anya ti bagbagam malin. Api nga gat at tayo ka di mo amo ti bagbagam. Kaya't gumanin agpaminpat. Anya. Mailiwak agpaminpat. Ori agpamitlula. Kasano manulaingin nga agkwata tapos agpaminsan lang dapat time na nga sikalat aglipas sa anak aglipas. Katanya karti maramida awa di mabaling ko, siyempre mabanno kag mati trabaho, ma-stress ak mat sa pala nakabudpudon. Anak ko maya, ulan mahiliwak nga rudla ko. Kasla kayat mong ba't nga ma-high blood ako, nabuni ka mo, uri basit lang, ang baring umepekto. Uri basit bakit? Napigsat epekto na detang, napigsamat epekto na iti salunat ko. Kita mamano nga degrees ti temperature dito eh. Kumaman no data di lugar yo. Nagsublit ako di lugar. Anya? Kikit mo pa yung nagsublit di lugar yo. Idinto nga manulaing mo ti matmat gadan da. Jay taman manumat laing ti mabalinta nga sarkan nga trabaho. Idinto nga dito ikat dagdakkel nga amang ti masweldo dito. Bakit? At nga may kanta, itinaran niya nga masakbayan na kita anak ta. Anak kumay ha. Ngayon ko nga rin paminpat ko lang na. Unay ka tala ka man. Unay ka matan. Iya tayo yung kanak dita. Ang kaitag sa bali. Kaya tagsitat karne aso dito ito kay karaw. Nakapudpudot. Di pa naman. Unay mo tayo dyan. Saan lang anam na minsan nga daras nga pilitin nakti asawa kasinyong nga agsida wenno agpulutan iti karnet aso. Angin. Panagriknak kasinyong kasla makasarili ti asawak taoray no may risgo ti salunat wenno biyag ko iti panagsidak iti karnet aso iti kinapudot ti panawen. May panlaing ti iliw na nga makapaminpat ka no, nga aglipas. Di nan panunutan nga posible nga mahaybladak, posible nga pakatayak. Ay na, dahil talauna ti pag-apaan min kasin dito'y nga agasawa kat madmadlaw pa dagiti naganak kanya. Apay ayaan niya't problema yo, si Drake. Agap apa kayo ba't akanayonan saan ba't akasta ide? Babay nyo na tananang. Sumruman na tibagtit na detang asawak. Kaapay aya. Baka di kayo mamati no ibaga kada kayo rason na gapuna. Anya aya ti gapuna no apay nga masansan moten nga agsinsin nung bat kayo masansan nga kasta nga di ka agpinpin nagune. Saan nga nasaya de ta anak ko? Tundumakkel di kita anak yo kat makita na kasta ti mariingan da kasta ti makikita da akan ayon kada kayo ay na maapektaran damay. Isuna ti bagbagam nanang. Nakasano? Pilitin nak nga agsida kung nagpulutan iti karne aso kung nakabupudo dito. Anya? Kaya apeng amin nga pilitin na ka. Apeng nga pilitin na ka nga agsida iti karne asaw. Diyan ka muman, kung na. Iso ti bagbaga nyo. Basta nakapudpudot lang rin, napudot pa iti ulok. May stress ak pa iti trabaho, sa kasta.
Sa nakpagpulutan ng ti aso, no, bahay blada kaon. Huh? Lakay. Hindi man eh. Ito ka man eh, naipilit mo man. Nagsubli talatan di Kirino. Anya? Please. Unay ka batin. Hindi ka man makaaw-awatan. Kunak manan, malin. Nagrigat ti biyag ijay. Manulat matgadan ta dyan. Manulat masapsapulan ta ijay. Ikumparam dito yung syudad. Ikumparam dito tagay karaw. Duwamat ka ron ta andaktan. Uring talag bakasyon. Nagbakasyon ka. Nabiitak pa iti trabaho. Narigat man nga mga alak itilib ko. Ure balikan tala. Anya. Kasanor di kito bing. Damot ni nanang. Inanang mo. Sa tagaywan. Ala na, please. Please. Sige. May saal daw talay dyan. Talaga? Intala epanti iliw mo. Talaga? Huwag, tapnagtalangan. Saan mo itong ulitin na? Dito pa nang pilpilit mo kanya. Nga, agsidag mo nagpulutan, iti karne aso. Nga, di mo pampanunutin sa lunat ko. Siyempre, maluksawak. Tapanunutin, mariknak nga. Talabagbagin di pampanunutin, bakit? Ayat ko lang nga saan nga madadael ti relasyon ta. Tilangin-langin ta nga agasawa. Ayat ko lang nga naurnos ti pamilya tayo. Sige. Intang ordag bakasyon, ijay Kirino, ijay lugaryo. Tagpulutan kan karne aso Ibaga kinikasinsin ko, itawag ko kinikasinsin June, tagpartino kwa. Wow. Basta, saan mo nga kanayunin Siyempre, nagastos mo agawid di Kirino. Nanginat plete. Sige. Kan kababayin mo't kaninanang. Siyempre, shoot agawir, duwamit nga rod, ti awirin na. Baam ta bumawi to kininanang. Uri siyak, tulungak to kanayin nga aglaba. Uri siyak to't mangilaba ka digiti kawisda, digiti muringda. Alan, inton ka ano nga rod? Inton no day off ko. Ay, yes! I love you, Lakay! I love you! Napagustuhan mo ti asawak kasi niyong iti panagawid mi, jay Kirino, ti lugarda, may saldaw laang. Akit, apagsampit mi pay laang kat nakadasaran, dati mainom nga arak, ken karnet aso nga pulutan. Napagustuhan mo ti rigna kasin ta, siyempre mailiwak mo. Ang no saan nga nalamiis, iti panawon, iti lugar, kat saan ko kayat nga mangan uri kasanok ayat ko. Agit minansok mo't ket karabyan na. Kasta unay mo't tiragsak ti asawak. Idi ta nakapay mingpat manen nga naglipas. Idi makasubli kami nito tugay garaw. Nakitaklatan nga in post na iti social media, in status na back to normal. Nga kunana ipon ipon saglit, panakpak ng malupit, tigang ulit sa do makasin kasla sumuruman ti asawak no makalagip angem slang warningak no kwan angem pagustuak mo't no kwa nga itilas siguro iti makabulan mamindua nga agawid kami jay Kirino da pagustuan mila tirik nami. Angem, nagsubli kami manen, kasi manen, ado man napasagid nan.
ipon saglit, panakpak ng malupit, tigang ulit. Sana to ko naman. Iso, ay na, Diyos ko. Kasi yung maistresak. Ay, maistresak launay, tikas nga sitwasyon, may iti asawa. Ket, nagsuratak iti programam kasin ta itaklin ko man dati nga pakasalitaak ta amang ano adda ti solusyon nyo kada ito nga parikot ko. Malaksid iti karnet aso nga nabara iti bagi nga posible nga pakahibladan. Ada kadipay sa baling nga pulutan nga mabalin nga kanen, sidaan nga saan nga makapahigh blood. Angem kaslamat laeng ti karnet aso ti epekto na no rumabawon kanyak ti asawa. Dahil ti nga ron ti bakabuklan ti pakasarita kasin amok nga ado ti mangarak nga agbibuya ken oresi ka ket ado no ka ti may sawsawang mo nga pulpulutan ka damagek man kada kayo no anya ti alternative kunak kuma alternatibo iti karne iti aso nga mabalin nga si daan wenno pulutanen nga saan nga makapahigh blood angem kas ti epekto ti karne aso makaparugso tirik na ken makapagpaut iti panakpak. Agyaman ang launay kasin ti anos ken laing mo nga nangibasa ti pakasaritaak ket agyaman akpay kadigiti makaited ti balakad. Sabi ko makit nakaibatit adal dati nga pakasaritaak ket nakaited liwliwa kadagiti padak nga din nga kinagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo Cedric iti Quirino Province angem itan nagsubli kami manen iti Tugigaraw angem sagpaminsan agsubli-subli kam di Quirino alam amo yulatan no apay. Alright, thank you so much Cedric dati pakasalita nga timburay mo kada kami alak at sabi ko makapidot ka iti apita sa balakad manipod ka digiti viewers tayo.